Anyang aki din! Agsinat, Alfredo. Ha? Di na kumanrabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbag, Alfredo. Saan ka arabrabakan? Ha? Mapay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko kayong ka. Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Alfredo. Maumuma akon. Mapay. Katnoy ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpurmila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruat ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas dyan? Makapauma nga rod. Agasa man, tunggal ada papanak. Masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminotos nga agap daytakken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan. Ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitakken ka aprueba. Anya? Isoma di po dita. Lipatan akong Fredo. Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Apay, Fredo. Saan mo ta mai-drawing day tarupang? Pare, nasakit nga ron tirik na. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kastaya, pare. Wan pare? Mga noadan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, no foreigner. Anya? Wan. Kat adayo ana tataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo ana sing-singpet ngam itisi ka. Sigamat pare. Masakit anak lang arudan. Karumpay lang. Naamumla ko ma. Kas lamapis-pisi ti pusok. Nasakit pa talaga. Ay na, pare. Pasensyakan. Ay ibagakan katipod no. Anya apod no pare? Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawanin ti freedom na kan ka, gaputa masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare. Iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wan nga rod, friend. Saan akasla ide ang masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo? Ay, wan nga rod. Si kamot nga mina. Submissive ka unay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit matgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala ako ni ti Dayjay a lalaki. Buong at talaga ti ulop Dayjay a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsak ka ni ti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, ayamay ti rik na tigayem kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan na agaram kinkwana, ah. Anya laki din na. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din, ah. Anya, ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din, ah. Alawanan, Julius. Ang sakbay ti amen. Bilinan ka pa nga umuna, ah. Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina. Ikarit day ta.
Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kaya nga indilit na kan itibiyag na. Pun nga ta, anya nga rod nga iti maramida. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awateklatan na. Ay na, un pare. Awan madlaang ti maramidam, kaputa dan kaayan-ayat na. Anya? Un pare. Talaga nga insukat na kan. Anya? Un pare. Iso apanawan matayin, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayang awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Awanan pare. Indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama. Talaga gaya mo nga insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyang, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti puso. Unay kan, nakiayan-ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mga iliw-liwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adapatan kan kadayta apay nga miyan tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga rod unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may iliw-liwag ti sa nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin lang uma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rangrangan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkasang ti kastoy. Makapasair da kita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ngam ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na. Apay man, Fredo. Diyan akong kaya tagbiyang pare. Talaga di na akong kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. No naumakan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Katisumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon niyo ti makagapo. At da solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wen. Tano dayta akan kanayon ti pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako nak ngagpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wen. Tano agabrod ka, makatagad ka. Ken, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikliknam. Ngam, kasano no makapagpanunot ni Ami at makisinublan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umadani pa yan, di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggandang mo, ame? Makiasawa ka? Wala. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1-3 na. Isungawanan babawi. Nakaikadang akon. Siguro, masakitan manan ni Fredo. Bay amon de dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Diyak mat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, adumanan ti drama na. Ay kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado ad drama na iti biyag na. Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya.
ka dayta, Fredo? Wen Trina, siyak dito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin Sigaw, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kon ti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tama eh. Ay, nasayat, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagat ipapeles ka. Aga brudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wen man, Trina. Barang patirik na kini ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julius. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo. Iso adar ayam pa iti kasarda. Sakbay nga ag-flight ka. Anya? Pagatindaran tak iti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karkaruan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa ilang amin nga ibagbagaken ka, Fredo. Di nakmet dangdanggan. Talaga nga abroad akong pare. Nang rona ito, tagkasaran da ami kanday at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pailaing Julius mat. Natatairak mat ng itiday dya. Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Siga mo pare. Binagayan na yan ang sakit. Iruror ko lang ti sakit ang mariklik lang. Na, ay, sus. Tainarong haab na pa yan. Ay na pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray tapa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tirik nam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawanan niya ami. Adan anak mo. Wen nga Rodrina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa. Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Ay niya. Amangan lumabakitan ka na balasang. Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sa bagay matkit diya. Ngam, ay na. Nagrigat ti agmay-may sa, Trina. Katanya kay nga rod. No isutigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo ami. Katwan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Naa, Sikamod ngamin. Insina na kide. No di na kumainsina ide. Data ko mati nagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan mo ti may reto. Alan aami, jay padam kumanasing pet. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tam amom abalasang aya. Apay ka. Awan ayat ti amum ababai. Ay kat ado Oh, ado matlagayam. Apay nga rod apiliton na kamangireto ken ka. Mangkita ka matitibalasang nga armam
gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mga mo itigalad ti babae nga arman. Asawa nga tanaday di Alfredo. Iswakas tao na apan pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day dyan lalaki. Saan pa'y lagay man nagbalbaliw? Kat baybay amon Ay, apay day dyan. Tsaka gayam na lagi pa. Sika ko magayam ti inretok. Anya, kat isumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya? Ayan na ngayon di iretong kanya. Ay na, awan nga rod, Fredo. Ada, di mo lang amin kayat kay. At nagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpwesto ami? Wan. At nagayam antik abalo. Mabalin tayo dyan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? No, girito ka. Saan mo't ajay balo Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kaya? At dapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan tayo dyan. At dan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo da dyan ami. Iritrito na kit din kanyak di balo nga ikit na. Apay nga min apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to yabiyag, pare. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa? Huwan nga ron. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel je balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw iye malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y lang mo, pare. Awan mo nga minti, reto yung kanyak. No kayat mo pare, adda dya kasinsin na bakat ka. Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. Anya? No agirito kayo. Diyay kumamot balasa nga. Tapno awan ti pare ko. Kung kunaklaing data pare. Ngam ti kayat ko asawain, di ka agkaganat. Dumteng tulat na ti babae aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Oh, si kamad gaya mare. Nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba manin ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina matkas kada bedsheet dagiti impalaba na kanya. Hay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayabgan ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapo aki di balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangin. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Katsa na bali ata manulaang mo't nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man iti lending ko inton Lunes, Mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko langan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y lang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga, kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali,
Tanong palaban, Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko ken ka. Thank you. Kasla na bambanong kaan siyang. Ne, si kamot gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso ana banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sang ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mo't daya trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sa balin sa mo tan titurong ti saritaan, Marisonya. Ibang pagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga dahi Sonya ken ka bakit? Tsak man amo daya babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Nakuna na pay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kiti agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ije ili. Apay anas ken pay lang aguyaw. Saan ang nakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugalin ni nana mo na, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibyak. Day tangarod kat, naglaing dang agsao ken aguyaw. Ngam awan met ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, Mare? Idi na minsan laang ang nasabat ko iti kalsada, Mare. Anya lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya't yayin. Naglaing nga ron nga agsao. Nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat ng mga opisina. Tapos na ito sir-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mare. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay, pudno day ta, Mare. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wan sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtulo na giti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko ba asaan asika. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat anyagay nga rod ita. Ay, nakuna na nga rod nanang. Ngaging ga katapusan la kanong ti panagtrabaho kay restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inal daw ta. Lukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulaklangan iti sabali nanang. Itapay laang. Mangsapulakon. Iti kasta apag isuntuin-tun katapusan. Ay una yan dagita kakadwam. Salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000 ta si katintududa. Husto nanang. Sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo Mare, tunggal lumabas sa kijabalay na Sonya. Adalat tama di balkon da agtugtugaw.
kabayatan ti pa nagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Uy, mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanyag paiso niya. Idemat kat inaldaw aram-rumwar. Naikan siguro iti trabaho na day dyan. Ha? Siguro, handa man rin naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho, iti panganandaan ti ising iti. Iso ana ikat, tanatin liwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kasta ng ko, ide. Katuan man, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adumat gan ti pakais-istoryaan na. Anyan laki, ide. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kas jay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mo't iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat. Pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda. Kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak kaw. Ay, kwa. Ti may sa friend kong agtrabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pa'y lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, itidaduma trabaho. Sige, adakin ka day sa anak kaw. Gamnay agad-anad kayo itigayam baw nga ibagbagam. Kitain niyaw, nagiti lalaki pagpabayadan niyaw. Hoy, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan tulangin ti may bagada. Tatakulas? Ayat gata masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask? Nay, nagadumot at face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadwa face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsudyo. Wala, saan man latan, kukwam lang day tala ko ang face mask. Inak gumatang ija sa bali at tersena. Salpag ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpala kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina.
Kasano nagpaling nga ado ti saludsod ko. Kat may salaang man. No sa dino ti papanang ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspos ko. Saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry adi. Napudot nga dahos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtaraptarbahuan na. Ha? Salsalud-sudan. Ngam nakaungot kat kanya ko. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitang tagsalsal. Ay, ang sarap. Nyam daw yung iwatan. Anya? Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud-sudag lang no sa dino ti pagtrabahuan na. Makaugot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta. It's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala, iti ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dahi dyan. Saan siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabian na ka-make up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrabahuan ni Sonia ita? Bakay? Saan ta saan damot nga iba nga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod na trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto? Aday jay 150, ay aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan na iti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da goryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayam na kano. Anya? Ay una yan. Isumat lagayam, akasta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na? Apay mo't nga itultulok na ama panagtrabaho ni Sonia iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kon gayam kumari. Anya ta mumon. Amo kon no sa dino ti pagtrabahuan da jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y kuma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na nakadisplay di magsaysay. Ew, ti awanan ba Anya? Ha ha ha! O relating bakter amin na dut-dut ko gra. Nak. Kundi uyaw kamaya. Ay, inayan pa ito. Nakar-aliyo magaruti trabaho sirig-sirikan ta. Inaya. Day tangarod mare. Nasaysaya at pa'y timapan makilablabada ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laang. Isumot lagaya makanayon o sumit nga ti panagruar na.
Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din adorabon tingiwat da agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si kasod niya. Ni, saan po pala nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask ija pagdisdisplan. Tapno sanda ka mailasin nagitao ya. Ako rin panawang kay manlaangit. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dinong ti pagtrap-trabawang, tagayam, illegal. Anya? Tapno amuman niya, di pa na kilablabada, legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asinula dita alalaki, tapno agkakwarta ka lang. Dahin ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Apay ti ko na mabuti nga. No! Si Kaki ti pagbutbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Aliyag mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Malpas ka dahin ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y ang nakagudwa? Ay, kung ano nang pasayin tayo publish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alain ti sinsindami kay. Ay na, adayupay. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pay. Sa bagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Ay, wan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwarta da pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamot amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? At dato abakit. Dumteng tulata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kasla marba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan uray doa kasutlaan. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga aggatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alan bayadak tumad lang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang ko kan ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo ti gastos me. Alawanan, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka lang iti sabali a pagutangam. Apahin ka sensay. Nakarupangat ka mo tarimuang di tayong tikabsat mo. Di nak ngarod inik ka iti bulbuludak.
Dua kasutlaan, mate. Anya, nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua kasutlaan ko, nak. Pagkatang ko lang iti baking kan arena, tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainig kan. Kahit no makikita ka no mat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbang kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, na talaga nga inbaga na pa'y adakal. Wan mat, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahil tati ipampanakkel na kanya kay. Para makita, no malpas da ita abalay. Imbag ko ma, no jak amo akwarta laeng nila kay na ti aramaten da. Bayamon ang paray. Mala, di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka lang kasingsing. Alam pa lang dati 500 ko. Ah. Ay na, agyaman hak. Angam, uray, dua kasut lang. Data 5 kasutang. Amok mo't kat asyurbol tinateng mo kasingsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya, Wang, kabailam to dublen ti bayad mo dito 500 ka. Ha? ha? Naggapuam nga ay pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Mare, Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di ta balay da. Kano kasla kamarin ti kanding. ha? Katuan mat. Kita man ti agdanda. Kasla marba. Jay bubong ti balay da. Kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo da ita Mare. Mayat mo di balay da, kan nalinis. Alang arot Mare, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad lang hindi pala ita. Ay na, huwag nga rod lakay. Agyaman tay tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materyales sa pangbalay. Wen alakay. Wen bakit? Awan tun tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Kam. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Yeah? Kunak tumot kin kansan. Surbol da jari pulyaw. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumot ati aramatag amang patarimaan iti balay mi. Katuan ansan. Didakkel tun abalay ti paramid mo. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumot mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanan into next cropping. sa bagay mo't gidian. Ay, huwag kayam kasinsin. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nung ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardangan dagiti karpintero. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Wen kasinsin. Ay ngam, para kanyak. Uray yung medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga. Abalay ti kalding di paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasam man dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay mo't gidian. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas dito balayaw.
Ay, huwag nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't kiti Ngumdakkel sa ngamin unay, iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sana bali abas ti balay, basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit di ngam sa bali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Unmat kiti sa bagay, saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay, adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Un nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamni, saan pa'y amalmalpas? Ti daduma, ingatang mumad kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo ti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam lakay. Dahit nga rod bakit? Ay, mapan ka pa balay damag. Ikapay bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Sika at mapandakabsat mo. Dak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanan ti sauna day kabsat ko. Ibaganan tumanan asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya. Pinagsardeng matgaya man da kabsat mo alor na ti paparamid da abalay dalakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay-san pa'y analpas ti unag ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't ti balay da. Si Kamat. Katun mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanya tunggal at dadawat ken kwa na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya laki din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsao-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngaman, bayan yun. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanamlor na. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo aramidin ijay. Mapan gagdawat iti natengda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wan kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sa nabali at adakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ija gardinda. Ala, sumrag ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mo't adi ka pasang bayan. Sana bale, tamidyo mayat mo't dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka mo't iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskuit, ken ada may gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami nagkarasubli nga gudong. Sa bagay mo't kit di Wan, Lorna. Dahito mo't ti kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay,
Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Kwa. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Pasensya ka na, panawan ka pa. Agyaman aklangan kadagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsubli ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Nagbainak mga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangon to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ng nalpasan. Ado pa'y dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ng sila labos mat. Ha? Wan lakay. Agbabawi at nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysayati pa nagbiag daon da tayo. Ay, siganto mga amin, bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananyapay dita. Anyangaitan. Wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo, ha? Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso, dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, anya laki din na ya. Maala, uston lakay. Puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay damag. Mapanak pa'y mangibagay ti bagas da. Nay, handa ka madlor na. Wan Mark. Umayak ko maagibagay ti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas me. Kasta yan. Wan Mark. Awan nga minon ti isaang me. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian me. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Katuan. Ken saan na bali taadumat dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyapay dita. Isumat ti na ikarga iti balayo. Katuan. Isu asa na bali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tama ti kanayon mo nga ibagay iti kanyak. Isu nga isumat ti isung bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila yung bagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya tikas na lakay? Di mo ka di balbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwartana, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siya madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam. Inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla ang sangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan ti parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taag balbaliwan. Istoryan ni Mark, ti mapaspasama kin kaitan, kasinsen. Ay na, mababainak nga ron kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day tanga raw di ka na yun tanga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga ron kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen.
Ay, nasa isaya at gaya mga adayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay wala ka sinseng. Tawag dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Huwag nga rod ka sinsin. Wan ka sinseng. Tama nga lumaunat ka si bibiyag iti unag ti dakkel a balay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mo ipalpalastog ti dakkel a balay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyo ka sinseng. Anya laki deng. Kunak man no may ka ita ijabangkag, bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Ada tinapatag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din sa ludsod mo ay Mario. Di kalata nga urahin no anyat isang pet ko inton malang. Anya? Mala, ingkan iji bangkag. Ano usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanam gay luseng. Nakasukat kamay. Mapanak iji ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arilo kan bracelet. Rilaw ken bracelet. Wala na. In order ko iti gayam ko nga dahi Manila. Kasta ka day. Ay, nagpipintas dahi gijay arilo nana. Nginginaan arilo kan bracelet. Gumatang kayo iti lakok Ay kitwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki di. Kit ala iyag munto dito'y balay tagkita at no ada magustuak. Wala na, yag kunto inton bigat. Malangarod labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anon ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan man. Ay, inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatan ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 tinggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arilo ken bracelet. Nagnginamutan. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti taduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Oh, anya na. Ada ka din tinapili yung arelo kon bracelet? Daytoy laeng rilaw ti gatangag luseng. Dayta ka di black. Wan. Kamanungay daytay. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma ngam gaputada kayo. Iso nga ore 1.5 data na. Ay daapaw. Nagngina si ka. Ang sa bagay. Branded makidi Ay wala na. Branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana. Awan ka di napili Ada nga mawampay kwarta. Iso nga uray daytoy rilo pay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw. Sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang. Taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali,
Tadupay mo tayo tarilo, ken bracelet, asaan mo analako? Gumatang at tulad ta ka din, ada kwarta. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mare. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka dagi tinapalpalawas ngal daw mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutom abayadan. Ha? Wan mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inenot kas jay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay black man nga rotitad mo kanyak. O sige, mabit lang nga, talaok itibak. Uray agan ano ka kumare. Awan at talaga ti kwarta ko naktumat. Si kakit dimot kumari, italaan nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagat ti pudno kumare. No adda kwarta, gumatang ka talaga. Ngam awan mat nga rod. No kayat mo kumari, ura ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, ura inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumari, siya kunti mang ibagbagaya. O sige. Ngam saan arilo ti alag Bracelet kanyak mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapaskan nga atendaran. Nay, ang dami ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lucing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa yan nagatgatang? Diyak kumakayat nga agalat awan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka keng kuha na bakay. Amumutin to ugali da di ako maray. Ha? Numaminsan mga minda di alusay. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti ka aruba. Padasan na Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na kung naktumat. Nagalas ti ugali da di ako maring bakay. Sana nakapapati da kiti bagbagana. Una yan ti kastoy, nagrigat laki din ay agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dahil man agurya, napanak ijibalay da. Singsingirit ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga uray inuton na ng awam mo intad na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimag asot wano manong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumal. Anya? May saka man. Awan lang nga rodon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagat. Panaw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inla akom tirilo kanyak. Gamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensya ka, mare. Ngam awan pa'y maitid ko ita. Uray ko lang may inutang. Awan ang talaga kwarta. Anya? Intun o may alawas. Barang ada maswelto. Magtedak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada maswelto, mare. Pakiuray mo lata. O sige, no day tati ko nam kumare. Day. Apay kaya kasta tilagam lusay.
Big ha, takasla na pudot ti ulom. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino ay dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak itirilo. Napan ko sininger, aw mag-intad na ure binting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurudak na. anya, No amukla kumaan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Tiyajak la kuman pinautangan dagiti awanan bay. Agraramandang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. magano awan kwartada, si kakit di mo? Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki di. Anya, uray sigawan mo't pagbayad mo, Mare. Ni, apay ngay ang makaungat kamatan, Mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Guria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan matla intad na. Sa ita, sika, awan mat itid mo. Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka mo nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim. Ure alpauna ka pa'y laeng. Ure di magasot no iso. Anya, ay na, pasensyakan kumari. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unay na ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang kada kayo. Nagtitiwod kayo mo't gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapailangan dito balay. Ay naku kumari. Imayat ta sa anak ang makaid na iti ipapanilusing itay jabalay ning. Ha? Napanot lang ijay? Wan mari. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitan iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat no may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Tasaan mo't ngarot apa nagsusweldo. Ay, naamok la kumakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nangalala itila ko na. Iso tinangipilit, nga uray ipautang na. Sa ita, kas dyan matan ti panagsasao na nga umay agsingir. Ay, naku naman kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasauna kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Uray ipilit na nga agalata itila ko na. Saan ta na mangalala? Kasla datapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaala man ay. Ay sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ng ugali da di alusing. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami nga agkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Iso bayadam to dayjay, taustom. Ura ipilit nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nalaki day. Aniya? Kastagaan ti may imbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awang magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahil babae. Ha? Kastagaya ma? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ko na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanya. Saan ko ang kanunungan day dyan nga aramidin na.
Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isublik lata. Ha? Ngam sakbay na ita. Ikakman pa iti pagnakman na. Anya? Arami din na laki din di tao kasla na naklang di kalman. Oh. No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay. Nagbitot. Nasing petak launa yan no pepe aklata kas dyan. Oh my God, kumari. Tanda pa pananta. Tarasam. Ha? Papananta? Mapantamang ijayan da dyan alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay jayan ni nana mo na. Nagraraman ta kanong amin. Ang adan itirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tadatapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare. No asino pa'y tinangipilpili titila ako na. Isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan tita tao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Intaman ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti darat yawanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanya. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tumpaan ko pa akastik. Anay ko! Apa niya tinong palak maganda? Pagka, Awanan ka nga min itibain. Day tatirumbang kan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkaadagas matan ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kas kalanya dita. Kumari. Urayam lang nga makasweldo bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamot akas ta, kumari? Kas kala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao. Ado sasawam. Nagmayat adaitan da tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tao pa. Kunakto man. Đậu là bạc nhiều nó biến thái chứ. Anh thử vô cái tuổi với em đi, anh áp lực. Ủa anh vô tủ em đừng anh vô là anh mừng luôn á. Em vô tủ anh đi anh biết. Ok. Đồng chí Mai Vũ Đạt hay Mai Vũ Đạt, bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án gì rồi, cho án gì đi luôn anh. Bị cáo đâu vận chuyển người trái phép người ta dân tộc mèo gọi là bị mèo chứ bị cáo gì. thì đúng rồi. Người ta Nói chứ muốn con gái anh là cưới mà thằng bao nhiêu tuổi anh mới cho. hả? Trẻ quá thì nó không lo được đâu má. Khi nào nó có sự nghiệp, có công ăn việc làm nào nó quen ai quen. Không, ý là nó có anh hay là nó 25 tuổi, 6 tuổi rồi, nhưng mà theo anh á thì anh sẽ cho phép đừng có nghịch anh. Hứ này, dễ đấy. Rồi nha. Thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh, cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi, 40 tuổi thì sao? Ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ, cưới vợ trẻ thấy nhiều mà. Thì luôn á, hai bên hạnh phúc bình thường luôn á. Tại Không liên quan. người ta bây giờ Ủa ví dụ mà Người ta mình phải đi theo người ta. anh đang là phụ huynh mà biết sao? Ủa vậy hơn 15 đúng không? Hơn 15 tuổi rồi. Không 5 tuổi không. Sao không? Nhưng mà anh rất thân thiết là Không thân thiết với ai này. Không, thương yêu con gái một lần sao Không không? không thương yêu. Ủa vậy là có giới hạn độ tuổi rồi. Dị hạn gì dạng gì hả? Không được đâu. Ủa sao? rồi ok. Hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu em làm vậy. bây giờ nhỏ hơn thì sao? Người bình thường không ai đi cưới người chất độc người da cam cả. Rồi ok. Thì kiếp mà mấy bé này
Mấy bé nào? mấy bé chụp tới tới rồi giờ nè tới cái mức mà mấy bạn trẻ hơn thì sao? Vì con gái anh đến lúc 25 tuổi nó anh cho nó Thôi cưới đừng bạn nó nữa được không? đấy là mấy gì bé có cái đó chuyện hay nhất thôi Con gái là thì hay hay lắm nữa. không hết rồi Hơn ta 5 tuổi được không? Ai hơn 5 tuổi? Ý là con gái anh hơn tới lúc con cái Như nó lớn tuổi cỡ đó thì Không có em, nó bạn nó nghĩ gì đó chứ đâu. Ý là 25 á, em 25 tuổi. Hả? Ý là bé 25 tuổi rồi. thằng kia 20 tuổi thằng 18 tuổi thì nhà nó giàu Tương lai thì khó nói mà. Ý là anh có chịu không chứ? đúng rồi anh đây là vai trò của em đây là con nít là em hỏi người lớn nha anh thì tư duy tầm nhìn nó cao anh nói anh tầm nhìn nó cao đó Anh nhìn anh sao cao bằng em được? rồi anh cứ nói đấy tầm nhìn em chia sẻ Em là tầm nhìn cao hơn cái gì? đó anh nói đi Có gì đâu. mấy như là đứa lớn nhất anh luôn đúng không Đúng. đấy kia nhỏ hơn Đúng. tới mốt mà nhiều khi đẹp nhiều khi mấy như nó cưới chồng rồi còn mấy kia mới 18 rồi đúng không Là sao nữa? Chỉ là ba tuổi nữa, con mấy Như con 3 tuổi Ba á. tuổi hả? Ôi nhưng mà con Như nhìn nó lớn gì? Thiệt, không nhìn ra luôn, con bé Như chút xíu. Cho 3 tuổi rồi đó. Đó, ba. 3 tuổi, 21, 24. Theo Ồ là sao mày? Ồ là cái gì? thấy vụ nó mốt nó cưới chồng Bắc thì chắc anh đâu. Không. Anh đéo cho đấy mà bắt. Rồi nó bay ra Bắc là ở Dạ, nó Trung bị Quốc. Bắc nè, Đâu em ơi. Bắc nè. Lấy dài lấy người bắt em ơi. Ha, lấy người bắt em mệt lắm. Miền Trung á. Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói hồi là không có lấy ai luôn. Lấy con gái, cập nhật người ta. Cũng được. Đây là ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy Con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tôi tường? làm để con rể. Không, ý là nó quen con gái hay sao? Sao? Ý là quen con gái hay sao? Trời anh có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, cái hạch quen gái. Có kế hoạch cả rồi. Mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó, đúng không? Nói chứ anh có định kiểu bắt rễ, bắt rễ là kiểu có cái định hướng cho con gái anh quen ai chưa? Không má, giờ lo học. Cái hồi con bé Như giờ là mấy 15, 16 đúng không? Thời mà em mới chút xíu rồi ba mẹ em hay chọc em với lại nhiều người cái kiểu bạn bè hàng luôn rồi đó, thiệt kiểu anh em mất Giờ lớp 6, 7 rồi có bầu rồi cái gì. ý này nói là gọi là mai nè cha Mai. nghèo á ý là có thằng Mai đào vậy đây. Ai đào gì đây chứ? nó không có con rể luôn Con rể rồi gì đây chứ? Có, đây, một ứng viên. ai Ông trời mới chốt rồi mãi kêu nè. Chốt đánh thằng Để ngồi bên ngoài chứ. vậy là có nhận cơm anh em có nhận cơm không Anh Đạt không xứng ăn cơm em. cho Cái ghét. em có đồ dưỡng điện nè, bộ điện răng nó dưỡng điện tốt gì hả? Thằng, xuống dưới mất làm cơm đây là. Cục gì? Em nữa. anh này chưa dễ số kìa anh khám này nói chứ vô bay kìa đó Đang làm mãi vậy em. nặng em xíu thôi hả đâu có tốn thời gian Đúng rồi. Xíu thôi. Mốt đi. giờ Đang làm rồi. hẹn với chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay nói chung nãy giờ Tâm lý năng tương ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm con rể anh đạt cao nhất là đạt nhắm một ông anh là sinh năm 1996 rồi 15. sẽ làm hả làm Ghê gì vậy sao má anh Thì sao? mới nghĩ tới nữa. Cái gì? chưa nghĩ tới luôn Em hỏi gì á? em hỏi vẽ Hỏi vẽ rồi. vẽ được cái này Trẻ tinh tú. đúng rồi Để lần sau mua kem bút. nói chứ Bút gì mới được chứ. Bút lông. Ý là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được. Là gì vậy? Là gì vậy? Anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút kìa mà bút gì mới được. bút bằng sắt á hay là cái gì Còn Mua sách gì? mua cây bút. sắt của bạn căng nè Em muốn cây bút gì? Cây bút. Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? em đạt dị dạng anh thắng dị dạng không này mà ngồi tắt sớm với ông được tắt âm cái audio liền cái nên tắt âm giải Ý là bút vẽ ra nước. rồi nữa. Gì mua gà nữa. Mua gà ngồi giữa này nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Dám Là cái bút dám bút đốt nước mà á. cô á để được hội nhóm chung thì Vậy mà. xin Vậy cô hả? cho em ghép trận. Chứ đợi một năm mà không có giúp nhận được. Phải Đấy, năm đầu đã bỏ lỡ rồi. phải hành ngồi đó tí là 11 nhiễm anh Đạt luôn á. Đấy. Hút ra là còn là thịt kỳ. Khó lắm, đá đậu hơn cái Hút đầu. học theo luôn á. Trời ơi, đầu ai dài tóc người đó hôn. Gì vậy đây?
Ý là ai Tao tóc gắn đây, cậu lên đây chịu được. ý là ai em biết sao không? Ai anh đã nói là ai tóc dài là ít LC nhiều. Ít LC. Tại gần ảnh hưởng cả một cái Mẹ nữa. nét luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ đi thôi kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút bệnh Ủa, coi. treo 8 chấm đọc cũng ra. 7 phút rồi. 10 phút rồi tắt rồi. Chứ anh Đạt cũng suy nghĩ đi á. Lựa chọn giờ như là anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt Nghĩa là biết giận biết ta trong trận thắng mà. Đúng rồi. Ý là Nè ơi, bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. Chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì cái thứ lựa chọn em, chọn hết là chọn sao? thì giờ em có cho anh Mình phải có phân loại. không có ba cái gì, ba cái gì. Không à, anh cái gì là khác rồi. Tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á. Anh đưa cho phân loại rồi hoàng. Đúng không? Vũ khí sinh học. Đuổi xuống làm lại. Thì anh Đạt là Vũ khí sinh học đó. Nó thay ở bữa trưa là anh Đạt vô một bàn cái mở lên là new folder đổi tên thua. Điều 12. Tới lúc là đổi tên là chung thua nè, không có gì để nói với Đạt nữa. Bản quyền copyright. Ui. Cú giờ cũng nhẹ dữ gì. Mình chưa nói chứ, ví dụ một con gái anh đi hết hai đứa. Đi đâu mẹ? Cứ chồng nó chậm cha. Anh gì cũng nó quen gì thì đi rồi đi sao ba? Phải không? Phải tới lúc nói chuyện nó không? Cái anh thôi đừng. Cưng. Mình phải làm gì để hốt nó mài. Rồi cưng nó như trứng vậy. Ừ, mình khóc thôi chứ. Nhưng ba thằng cũng khóc đâu, gã đi mà cũng khóc. Bắt rễ mà. Bắt rễ luôn. Vậy có để không? Cái đó là trước là tụi em hỏi ngân hàng rồi là em nó cưới á, xong rồi nó có về cái gì? Cũng đã Đồng Nai không? Nó nói thôi, nhà đi nhiều bây giờ nghe được gì. Nhà nó chắc gì bự hơn nhà em. Nhà nói Đâu? cho em. Có đó. Vậy là Không rồi anh có muốn con khổ không? Không thì cho một căn nhà giống như vậy. Vậy là anh có nhà mà cho. Nhà hơi bị nhiều nhà. Nhiều nhà của ta, nhà của khu phố thì quen cái nhà. Để thì nói là có muốn con gái đỡ khổ thì cho đứa cam. Em mới cho anh quen với Mr. Beast lấy 1% cái kênh của Mr. Beast là đủ. 1% là đủ giàu rồi đấy. Mr. Beast Việt Nam đúng không? Không Không à. Mấy Beast Việt Nam cho 10.000 em xôi thấy mệt rồi đó. Không đủ tiền mua xôi nữa. Nói chơi anh Đạt ơi. Muốn có Vâng, gì? vâng. Lẹ số lẹ. Đấy, bắt đầu nói chuyện rồi nhanh, thiệt khổ. Rồi ok, không giỡn. Nó tắt này. Bình thường em có nghiêm túc rồi nào đâu không giỡn. Nói chứ làm. Làm gì? Em có một cái tên này. Tên Chữ gì? K. Còn vậy mẹ luôn. Chữ H. Không hát ở đây đi. Chữ bờ. Không có chữ bờ nào ở đây cơ. Mấy phút rồi sao? 9 phút rồi 10 phút rồi 10 phút rồi 10 phút rồi Ok, tắt. tắt luôn rồi Rồi lại